هنعمل بقى هنعصج اللحمه بتاعتنا الاول. جبنا معلقتين سمنه وبعدين جبنا اللحمه بتاعتنا. اول ما لونها غير كده جبنا بقى البصله. طبعا انتوا شاطرين وبتعرفوا تعصجوا اللحمه. بعد كده ما لونها غير بقى حطيت التوابل بتاعه اللحمه وسبتها لما تستوي. وبعد كده جبت البطاطس بتاعتنا بقى اللي هي الصغيره دي. انا قعدت ادور في البطاطس عندي، يعني تلاقيت واحده كبيره واحده صغيره كده، بس لما تيجي تشتروا هاتوا كله زي مقاس بعض اللي هو الصغير، البطاطس الصغيره دي وقشروها. ولو كانت كبيره اقسموها نص بالنص عشان تبقى لها قاعده كده وانت بتحطها في قلب الصينيه. بعد كده قعدت اقورها بقى. المقوره دي جميله قوي، هي كانت فانت زمان يعني. امي زمان كانت بتعمل لو ما لقتش المقوره بتعمل بالسكينه او بالمعلقه. شوف بقت جميله ازاي. وفرغتها طبعا كلها بقى والبطاطس كده. وطبعا اللي بيفض من البطاطس ده ما بيترميش، لا هنحط بقى شويه ميه عليه كده عشان ما يسودش لحد ما نخلص بقيه الوصفه. رحت بقى على المقلايه وسبتهم لما يتحمروا كده، قلتهم كده نص قليه عشان يتحمروا كده يبقى شكلهم حلو قوي في الصينيه كده. خلاص بقى البطاطس خلصت. قمت انا جايبه بقى بعمل الصلصه بتاعتي. جبت بصلايه معلقتين زبده. وبعد كده لما دبلوا كده شويه جبت بقى بصل اخضر برضو قرن كده. قمت انا قطعته برضو. وجبت فصين توم وسبتهم لما الريحه بتاعتهم تطلع. قمت انا عصره بقى طماطم. وبعد كده جبت الكمون والملح والفلفل بس كده. وبعد ما غلت قمت انا حاطه نص معلقه سكر عشان الحموضه. بعد كده جبت بقى البواقي بتاعت البطاطس بتاعتي حطيتها في الصينيه بتاعتي. وجبت البطاطس بقى بعد ما بردت كده وقعدت بقى احشيها. صح يا حموزه؟ صح. والسلام عليكم ورحمة بعد الدرس هنكذا عشا منكم. ايوه اعملوا لايك واشتراك لحموزه عشان القناه بتاعتنا تكبر عشان حمزه ما يزعلش. سمحت. لو سمحتوا لو سمحتوا. بعد كده بقى قعدت احشي بقى الصينيه لحد ما خلصتها. شوفي حمزه حلوه ازاي. والصلصه بقى كانت جميله. كانت الريحه كانت فظيعه تفحه. صح يا حموزه؟ اسمها ايه دي؟ تفحه. دي صينيه بطاطس باللحمه. بحب البطاطس على اللحمه قوي قوي. ايوه. وبعد كده دخلتها بقى الفرن وحطيت عليها شويه بقى جبنه موتزاريلا. شوفي يا حمزه يا لهوي على الطعمه والحلاوه والريحه اللي كانت موجوده. شوفي الجبنه الموتزاريلا بتمط ازاي. لو ما عندكيش جبنه مش مشكله عادي. اعمليها كده وخلاص. دخليها الفرن على الشوايه فوق. هي اصلا مش هتقعد معاكم ربع ساعه في الفرن يعني عشان هي طبعا احنا قليين البطاطس. شوفي بقى جماله. شوفي يا جماله يا جماله.